Hapdeng gejing songkun bat gejing rublei lepun kut no ya ke procession ba Eucharis jong balang Catholic hakakat artrik naiwiang arajar arpulai. Da gejing wani shimbenta ki pa dronget jong balang Catholic na keleng gibenta jong kejela Meghalaya. Hakapor men step dadon ka mas aplau jong yang meneba bat gejing nya mas lelam lunong mikmat ukpa bukuch India u apostolic nuncio sha India u Leopoldo Girelli. Hakejing dan lang u Archbishop Kajalan yang Mbak Shillong, Most Reverend Victor Lingdo, Bishop Ferdinand Nekar, Bishop Wilbert Marwen, Bad Bishop Joachim Walder, Auxiliary Bishop Aizol. Rengkat gejinga dan lang ki Lingdo soblei. Gejinga procession kelas sedang hak porsi biji steng mensngi na yeng meneba balayat saudong kalan krak balapun kot akal beri. Ya ka procession Eucharis mentaka senam lepen kot da gejinggerku yak sakramen kebakot leng baki kiti jang u apostolic nuncio.